pini karbi Anglong Tv9 news kilang aradono phansme kardom pipa jupani pini berta thanbang nelimen mirdan phangjupi tangte non ki bertang ton pen arjupanikha Kanchanjunga Express lapen mar agari ahiring tangrak pen kachitong Loson Cebu signify Kretroxy Arni ada Profiner ke opor malok Agartala pen kiwangbom atren number 12174 Kanchanjunga Express Sailada atren kupi koson pelone ahiring tangrak pen kupu humni atren kacheleng bom opor ahut kupai kelang no pen ajok Kanchanjunga Express Sailada lapen maragari lahumni kachitong pon Berta kilong dulateng bangso tren kachitong long Siliguri Ranglapani lapen Nijbari Angbong malomsi bangso honi phunang lopusi hada ke thegdulong arat tumpen social media achatay long lamthe chipaklang pon lapen bangso tren along achi thabdulatu penang anaralatum arengahu sonang lo lapen apran kidam nangatum sitame doolu puta pachini pon Tong sikot pen railway rescue team atum dampel bangso kapechom dunjia phan RDGP dun news report Karbi Anglong TV9 news और वहां से फिर आगे बास लेके एनजेपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कांचनजंगा जो एक्सप्रेस है मालदा कांचनजंगा एक्सप्रेस है इसको पीछे से कॉलिशन हो Dena ronga rupen ki thomang deng busik hirjur ki hir kachapate amai padopon patumi busik ni phai kretrok ani emithang Karbi alam aki lapen jutang jubat lamet ansusi pangchu ponang tu mathasi dena rong arupen ki thomang deng busik hirjur ki hir kachapate lapen Karbi lamet amai patrupi ponsi jongthung than eso pathuak lamalong biponlu dasila soalong kacherap dun jongthung habar kangthur aterang atum si cherap dun lo anparta la sohut kibipon chuneng ki damtang surini rankora ke thom lapen pinning a sengkan surini rankora pri anikan HSLC lapen HSSLC mate second year exam along mission pen ki pidu denarong kang pen ki undun atum angbong Karbi language a subject letter marks kachipalong dun atum aphan sitame karcho amai padupon para khoa pen pansing rongpi Karbi Anglong TV9 news KSA lapen hanjang lang so press club atum pen non handjok APSC asat lang kachipa undora bang phuapan karchodam munira tum amithang kupaya phan choton lok lera kachapiduk lapen kapor ia kinang son Lason si patumi ni phai kretrok musi ka chiklo lakhan ko rakithom Bukajan constituency ka parlo dilawjan den timunga rong maker hemai timunga sopon non hedjong APSC asat lang ka chipa undun pen Karbi Anglong arada pharman nong me iwan pilo Bangphu Longkumar timunga phan Karbi Student Association lapen hanjang lang so press club atum pen karcho damlo Bangso karcho damajai megalong Lamding Road KSA Tiripi Kongchun Bang Desoy Teron Bukajan District Committee KSA Dunmai P Serma Hinterang P Game and Sport Secretary Husoning T Gobin Be John Rong P John Lekthe Atum Pensi Karbi Aman Kedu Karbi Pohu Pen Archupon Arnam Lang Pi Pen Thorom Terang Karbi Anglong TV9 News Ang kado we ka chini lo men ke rong ma timo nili kan ke rong pang bong den timo lapen nili HSLC kapor hi labang ke boli family school ladet pen nili HS an high secondary kapor hi labang ke Colorado Commerce College ladet pen tu nili JB College kan graduation si paun kon 2015 ani ka Plus APSC a journey to bangke ni 2015 honte se ni bangking kon lo dan pinning apa yang si count kon tu ni feelings dan 4 times lo lapen names interview item kidney lo sita competition ni kun kado kita sini APSC lang competition ke high peak lapen ini ko pai ka we lepo de sa ni interview bang pada ka English job lapen non ni
undun labang ke EPSC dan recruitment law financial management officer and lapan ke Assam Urban Financial Service Institute, Assam Housing and Urban Affairs Department ahinta. As advertisement ng 2023 lang law, lapan nili yung weekend lang ke agos sa ciklo yung di interview nili yung weekend undat kan nili pan interview na ang lapan ke tenar ni. Nasi kupay ni kabi yang long arat kang hon here to me lapan nili MSRP nili hamaso nili kado we are here to me on to la kado we na here to me pen job ini abang ke nili our side ini pa ang hek ini palong pon lo lasi 71 rank ci palong pon sini pan DPSC kan FMO recommended list lang ka dapat so journey ko sila Po arani katalon pon. Daihuri number 1 Baptist Church Amondilia long sitami ingdeng korai sikechok po arni ajay make kapaman pon. Lason sinipay kre trok hamkuru arni lakhain kora trok duar bakuri constituency kaparlo Daihuri number 1 Baptist Church Amondilia long pusitami pirthia dangalong pacheton dunsi po arani mate Father's Day ajay make ingdeng korai si an apong kechok katalon dun. Anparta bang sohut mai phi nimarli Daihuri lakhai si Baptist Amondilia long nimarli mate Women Department President Kungri tawi pipensi mai charipon. Po arni katalon na hut athe pilake Biber angdeng KN pon. Kolosia angdeng pi ke thom angdeng son korai si po atum nanglitum asomar tumapan kaning je pasilur tori halatum aning rundeji po hasro angdeng enpon. Aduntu Pastor Moses Singnar hinpen ajok si Mondolia long kaning jeji lapen alohi kapachini angdeng asai klempon lapen bang so hut po arni katalona jai megalong speaker mate thanbang evangelist Matthew Rongpi lunse po aphansi chief guest mate arnamalam lapen po arni alam pathanpon laso mailong speaker number Daihuri lakhai si Baptist Amonduli nimarliatum ahin pena joksi Kiro karcho po atumapan panong ponsi lun ijir karcho pon. Lapen pirthia dangalong pini po arni katalon dun tu long tenapon arnam herjume hang ponsi. Speaker mate thanbang Matthew Rongpi lapen po atum kosonsi do thak nangjima anparta po atum arpu kosonma hemrit kachilana nangji aputhak Biber kang tiralong NC jumesen alamthe than tekang. Lapen lun kimi isi gospel alun akimi Pastor Moses Singnarapan parilis ponlo. Alun namen laki hindi pen khuda pu alun jir akimi paklang tekang lo. Lapen YouTube along sitame labangso khuda pu alun jir long po buta chithan pon. Bangso pu arani katalon pon along kachetong dun. Mondolia long claim dam rapet Dikon, Dikones, Secretary, Members, Kedoan, Chitong Dunpen, Misen Me Edpen, Po Arni, Mati, Father's Day Ajay Mek, Talon Pachun Pon. News Report, Anglong, Tv9 News. Pinia berta kelang si intong pon ikoklo 2 mi thangmi.